إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث کا امیر المؤمنین کے لقب لبفا والامام البخاری کھلے گفانو کے الادب المفرد کے میدو آگن میں کیاں ہم جہفا و بابا کی ما يجب من عون الملهوف ehi teri kama beenun jehifawa mihaya ehi teriwan jehene kan wajibwane kan nangai bab wajibwa ne mimmaru nangai bab mige kuriga wes mikama dalil kura tafatu babu tan isbe hingajje adi mitanga imam al-bukhari miharu mi dhikru kura mi babu ga miharu mi dhikru kura de hadith isbe ehem babu ta hoga wes dhikru kura wigen hingajje al-imam al-bukhari mitanga mi babu genam wakin babe gota wakin suruhiye gota gennawa fani kamuge muhimmu kam bayan kurumattaka esawaki haluga jifawa mi hunna nuwata ehi terikam beenum efawa mi hunnan ehi terimam islam din barala fa minbar bayan koddevu mattaka hadis ga iswani rasulullah hadis kurawa fani wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah subhanahu wa ta'ala alaya ehi tere wadigama ilahi ge gotuga ve ala ehen ilahu ge alaka ehi teriwumuga waha hindaku Allah wadigembe enayan ehi teriwa ilahi ge gotuga ewa mi hadis wasfur takun angadeni mu'minaka muslimaka ehi teriwumuge muhimuka egotun al-imam al-bukhari mita gennawa fani Abu Dharr ke ari riwayat kalifan vidal bani su'ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam gari ko sual dennawne ayil a'mal al khair emme he amal takaki ko bato emme he amal taka behe gotun sual mi kureveni mita bayan mi kureveni islam din huri emme he amalta vidal bani hadis kuravani al iman billahi emme he amal ta getere mehmene allah an iman buma wal jihad fi sabilillah allah ge maguga hangura makuruma hamgurama kurume denge foga anikka suwalu demune fa ayyur riqabi afdal emme heowegamwa minivan kuruma ki kobatoy alum minivan kurum ge terenge merangalo alonna ki kobatoy minivan kurumuga hadis kurebiye a'laha thamanan agu emme bodati alunne wa anfusaha inda ahliha adi alunge tere emme rangalu alunne ege ahulwerin kariga ege emme rangalu emme agu bodati alum wikume minivan kurume ega emme hewkam bodi den efoga mi denneveni afara'aita illam astati' ba'd al-amal bain hiyamal kuran timan kaleg faana kuladana nuwejjiyamu den kihinetto hadani den efoga me ennani mi tanga mi baba dalil kuratan kolo hadis kurawani tu'inu da'ian beeren jifawa faqirakan ehi teriwash nuwata aw tasna' lil ahraqi nuwata kankamuga masakkettakuga fannuveri num mihunna ehi terivedesh kankan kurumuga fannuver ebeka eha boda libifa nuwa mihunna kantatta daskoddesh misalaka mihunna ehi terimuge wahakamen egotun kamen nukurenya mifada kantatta kurash mihunna ehi tervedesh mihunna nege kantatta kurumuge bay farti bena bay mih wazifa ennetifa qur'ane kamen netifa wara gina zuwanun ebatibe efada mihunna qur'ane kame dakka dinun eves ehi teri kameke rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabani misalaka mihe ku fennani enage ne wazifa ena beenuwem amalik kura masakkati kura den ena mi tawjih kurani tawjih eddeni not nasihat eddeni tiba meni kamek kuram biinu he
මිවෙනි මිහෙග්ගේ කාරීගා මිවෙනි මසක්කතේ දස්කුරම් බීනු හේ මිවස් එහිතරි කමකේ මිවස් එහිතරි කමකේ අදි කියෙන් එම්මෙ හේවගෙන් වාමත මිත රසූලුල්ලාහ සසමි කියා දෙවනේ මිහුන්න අමලෙන් නොත මසක්කතේ කුරුමගේ ෆන්නවරි කන් නෙම්මිහුන්න එහිතරි වෙදිනු මේ මානෙකික් මසක්කතේ කුරාන නැතිෆතිවි මිහුන්නන් එහිතරි කන් දිනුන් එවස් එම්මෙ හේව අමලු තේ තරේගා හිමනේ කමකේ أدين يفوق قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني سؤال كربني قال أفرأيت إن ضعفت إكالة كم كف استمنا نكلت الجيام ودين كينه قال تدعو الناس من الشر ميستكون ندقو كرندو كلاش كامن نكرة بتنو كهم ندقو نكراش فإنها صدقة تصدقها على نفسك فهمك شر أي صدقاتك تباغا من نفسك كرا එසබකි මකමෙන් නොකොත්තේ කමගා වඤ්ඤාම අනේ මීහුන්නම් උදගුණ කුරුම සෙවිස් සදගාතිකේ එවිස් සදගාතිකේ දෙන්ගෙන්ලව හදීස් වස්ෆල සঈද් බන් අබි බුර්දාගේ හදීස් වස්ෆල කිස්මීගේ කුරීගේ රිවායතේ හදීස් වස්ෆල එකලේෆාන් විදාල්වනි සමිඅතු අබි යුහද්දිස් තිමන් කලේෆාන් බප්පා හදීස් කුරවණි කො අඩෝ සෙවීමේ අන් ජද්දිහි එකලේෆානුගේ කාෆගේ අරිහුම් අනින් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නබිය සල්ලල්ලාහු හදීස් කුරවියේ කුල් අලා කුල්ලි මුස්ලිමින් සදකා කොම්මෙ මුස්ලිමගේ මච්ච වාජිබ් වගෙන් වේ සදකා කුරුම් قال أفرأيت إن لم أجد دين فهذه مستكون دلنا في تمنى منا كل دانا كان نوليبجيا كينة توي هداني كليج فان تمن بكلنا كان نكورة بكم كافين الجنة مكينة توي واني حديث كره قال فليعمل فلينفع لنفسك مسكة الكراش مسكة كوجن تباغ عمل النفس منفع قديش وليتصدق دين نفس منفع كف دين باكيوتي دين صدقة الكراش كوريك باي رواية تقول من باني كياف أميل نفسا هذا كورمس إنا الله حضرتهم إنا ثواب درمين إخلاص تروجيام إبس صدقات قطعي وانه كما قال أدين يفو دنيونه أفرأيت إن لم أستطع كليه فان تمن من كما كلدان كان لبكن نواكم ما دكبجيا دنكينة توي كانت القرآن أو لم يفعل نوتك من نكفيا كم مس نكفيا دنكينة توي قال دنوني حديث كربني ليعن ذا الحاج الملهوف ميمي تانغامي بابوغي شاهدكي بيرون جهفاوا ميهايا يهي تربديش بيرون جهفاوا ميهايا يهي تربديش يا رب الله ميتانغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فامي وني ميهن يهي تربديش يهي تربديش مفرطة مينا يهي تربنيامو මුදලුම් බය මිහුන්න වරෆසහ කමෙන් එනාගේ මුදලුම් එහි තරිබ මිහුන්න ඒ ලාරි ලිබේ මිහුන්න වත මුස්සදින් තනවස් කම ගහවල වෙන මුස්සදින් එන්න මුදලුම් මිහුන්න එහි තරිබ දාන බයිෆහරුගා මිහුන්නන් එහි තරිකම් බේරුම් වණි මුදලුම් අනබ්බෆහරුගා මිහුන්නන් එහි තරිකම් බේරුම් වණි කොම්මස් කහල මස්කතෙන් මිහුන්න කොද්දිනු වත මිසාක බුර ඉච්චින් උෆුලාදිනු ගේතරේගේ කොම්මස් මසක්කතේ හිතරු කොම්මෙ ෆාරක රුෆියා ෆයිසා නෝ මේ හිතර කමගේ යුතුකයි මින් කුරන් ජෙහනිකි එවර මා තනවස් බාබෙ මේ ෆාරක ජෙහදාන බයි ෆාරුගා මා රුෆියා හේද කොග්ගෙම වෙසෙනාන් හිතර වේදාන මිහ ආදී ඒගේ ඉතුරු මීහක කමෙක් කොද්දීගෙන් හිතර කමෙක් දීගෙන් හෂිගඩොම් බරොච්චෙන් උෆුලා දීගෙන් තරකන් එච්ච ගෙන්ගොස් දීගෙන් මිහිරි වසුස් හේවකංක ආදී කිය බයි ෆාරුගා මුදලුම් ෆයිසයින් එහි තරවෙනු දෙවේතා আদি මසක්කතෙන් නොකොත් දෙවේතා වෙස් උරවේන කංකන් හුන්නාන එනාගේ මුස්ලිමෝ අඛායන් හේව බහෙබ්බුනෙලුම් එවස් සදකාත කියන කමෙන් නොකොත් දෙවේතා එනා හිංගම ජීහෙපද මුස්ලිමෝ අඛා එනාගේ හිතන් උෆාවරකම් වද්දා දිනුම් එවස් සදකාත කිය මිගොත බල්ෆාර මිහුන්න රංගල නසීහත දුන් එවස් බයි මිහුන් හාජි ජීෆවා කමෙන් එයි මීහුන්ගේ ෆරාතු නංගල බස්කොලෙන් එනා ගියුන් එනාගේ දිරිවල මට්ටක නොත එනාගේ දිරිවල දිමාය ෆකන්තත අනබ්බා ෆහරුගා එනා වෙවේ හීතර කමෙන් එයි එනා දක්කා වාහක අඩුවහලු එනාගේ හාජත්තක එනා දිරිවල මග දිමාහර කන්තත්තක ආදීගේ සිතුරුන් එනා කන්තත්තක දතිය ෆවාති එනාගේ ෂූර්තන් අඩුවහල් එවස් හීතර කමකේ එවස් එහිතර මේ එහිතරිබුන් මීහුන්න හාජි ජීෆා මීහුන්න එහිතරුන්ගේ බාවකි වර තනවස් පාබෙන් හැම එකනි රුෆියාකුන් හැම එකනි එනගේ හුන තනවස් කඹයි මෙහුන් හිකුරණේ මීහුන්නන් එහිතර වෙනි ෆහසා ගහල වෙරණ කන්නේ නෝන් එවර මා තනවස් බාබෙන්
faysa netiyamu enaga hashiganu masakate koddius mi una hitar vidan evaru nuwami ha heu bahem mi honna bune vidan heu bas mi honna bune vidan evaru nuwami ha adi bain halettu ga me buna hem bay faharu ga mi hunge wahakatan adu wahalum sei ena deve ehi teri kamige gotuga wegen dan ehme nabi sallallahu alaihi wasallam mita hadis kurawwa mani haji jehfa wa mi hunnan ehi teri washe ehi teri was den en fahuga mi dannawani qala afaraita illam astati' timanna ekama kuladana kan libigen nuwa kamuga wana mata aw lam yafal kan nukoffi kamuga wana benkom kamen eye qala hadis kureviye falyamur bil ma'ruf heyo kan tattakan amur kurashe qala afaraita illam astati' timanna yang ekama kuladana kan nulibejja aw lam yafal notena ekamen nukoffi adenkom kamen eye emme heyo kan bodi ehindu kan nabi sallallahu alaihi wasallam sodagatu ge terega denkom kamen he hunnane nabi sallallahu hadis kurawani yumsika ani shar nuba mihunnan udagu dinamon nuba kantattakun durheli wash ifat mihunna gellun kurum durheli wash fa innaha lahu sadaqatan ekan ei nuba kantattan nuwata nuba kame mihunna kurimati kurunna tenaga milassa nuba kame kurun huttagen hurun eves sadaqatike ema sadaqataki wara tanawaswegemma baben ei den enfoga imam al-bukhari nta gennawa fami wani babu man da'a Allah an yuhassina khulqahu emi hegge akhlaq riveti koddewu man Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga du'a dennemun nange babu amitanga al imam al bukhari mi babu gennawa fami wani mige kuriga wara gina babu takuga wara riveti akhlaq take bayan koddewu mafahuga adi ekan tattakuge ahammiyatu kam bayan koddebu mafahuga tafatu wattaruge akhlaqi sifata bayan koddinu mafahuga mita bayan kurawwa famani e akhlaqi sifata libigatu mangedi Allah ghazatuga du'a dennemuge muhimmu kamge wa huriha kamegge baru milkuwe wadigama farataki Allah subhanahu wa ta'ala alakan heyo kamen nukurewena ilahu subhanahu wa ta'ala ikamang irada nukurabba hinde ilahu subhanahu wa ta'ala ikama tawfiqun nudevvaha hindaku evves mihaka heyo kame kurumuge visnum ves nannan huriha kamen oti Allahuge ippuluga ehmbima e huriha kamegge baru libuwadigamba ilahu hazratuga mikantattakan edi du'a kurumuge muhimmukam bayan kurumattaka hitanga miwaha gennawa fami wani mi babu gennawa fani bay salafunge be kalam vidala fani du'a yaki ei huriha heve dunya akhiratuge huriha hevegge taldandiye eki webs coming Allahuge idna fula adagen ilahuge irada fula adagen menuvinuve nubakame durukurume ragalukame libigatume nume ehma du'a vre muhimu echennetta heve bay salafunge be kalam vidala wani timanna balali me heyo kantattaka balali ruga heyo kantatta waragine heyo kantatta waragine ro daifuma zakat dinma qur'an kiyama damnamat kurma mi waragine heyo kankan ten timanna visnali ruga mihuriha kamevs milkuwege ma farataki Allah subhanahu wa ta'ala mihuriha kam milkuwege ma farataki Allah subhanahu wa ta'ala ehm timanna denegane une emme rangala amalaki dua kurunka ei den huriha heyo kam skure veni ilahu irada kurevime ema du'a emme muhim emme warugada hatiyaroi mu'minunge ema huriha hevegge taldandiye ki du'a kurum ema du'a kurumuge tawfiq ena libejja dem baaki huri kankam wane heme umar ibn al-khattab vidal wala timan kale gufaan du'a kura hinduga ijaba kurevmen nune bodu kame gotuga dekeni du'a kurima den ijaba wane Allah subhanahu wa ta'ala assa odigannawane ema mitanga al-imam al-bukhari bayami kurabani mifada huriha akhulage libuman edi du'a kuranche hekan kuriga harme wani kiyawafa bain hadis taw gaisfa Allah subhanahu wa ta'ala rizqu baswa henne akhulagu baswa fane ki mihuna ki minwarshe devwa fane ema rizqu devwan edi harme du'a kurama be ilahu ga ipuluga wane rizqu dev hama ifadai heyo amal takurma riwati akhulagu ge devwumuge barwis Allah subhanahu wa ta'ala libuwadige mani adi kuriga harme wani kiyawafa to uske arihun riwayfa wa riwayate kalefan vidal wani mi akhulaga ki mi Allah subhanahu wa ta'ala devwa hibatake ke mi hibai ke ila hibai devyala kashe milibeni mi riveti sifata
ehma dua kurumge muhimmuka mita bayan kurabbafa al imam al bukhari mimani mikotum mita gennawa fa hadis wasful riba kurabbafa ni abdullah ibn amr kalifan vidal wani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthir an yad'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam gina annani dua kiwa kamgawe allahumma inni as'aluka as-sihha e allah furiha masihhatin mira devande wal iffa adi iffatir kam mira devande wal amana amana ter kam mira devande wa husnul khulqi adi riveti akhlaqu mira devande wal ridha bil qadar adi allah ge qadar russum nuta ruhum devande mi fadaim dua kurabbe ema mi hidayatan edi akhlagan edi dua kuruman aiswa riwayat waraginawan bay dua al istiftah ge ves aisawane wahdini nabi sallallahu alaihi wasallam ge dua ge aiswe wahdini li ahsani al akhlaq timan kalege faana emme riwati akhlagan hidayat dakkawashe ولا يهدي لأحسنها إلا أنت إبي إله منوي إريبتي أخلاق تكما قدكما إتر فراتي نوي أدي نبا واصرف عني سيئها أدي تمنى كيبا نبا عمل تدرك الدفان دي لا يصرف عني سيئها إلا أنت إبي إله منوي تمن كالفانو كيبا نبا أخلاق تدرك ران فراتي نوي هدو كالفانو ميكان تتدفما الله غزتك دعاء كربا فاني بهور دعاء تكلفان غاريهم أيسوي قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كربا دعاء فلق أيسوي اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق يا الله بلاك حضرتهم يا ركات ركا من قدمي نباء أخلاق تكم والأعمال والأهواء أدي نباء عمل تكن هوا نفس التباوم ركات ركا من قدمي أدي سيتورة كيفان كربا دعاء أيسوي اللهم آتي نفسي تقواها يا الله ميلا نفس التقوى وركن تباندي وزكها أنت خير من زكاها أدي نفس طاهر قد تباندي هم كشر يبا إلهي تي إم ريبتي كتوغا نفس طاهر قد تبا إلهي أنت وليها ومولاها يبا إلهي إيه نفسك very فراتي هم يفتهم ميقتان عيسوا دعاة ورقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مفتا دعاة وكيكي السماء مي مانتان هكولي بجمع دعاة هم جينا الله حضرتك ميقتا ريبتي كان ريبتي أخلاق دبون ادي دعاة كرمكي أي ورا مهم كمان أي هوريها كمان بار ليبو دجمع فراتكي الله سبحانه وتعالى أدين يفوق الإمام البخاري جنوا فامي بني هم مباب غيتور حديث بس فلمي حديث بس فل رواق فواني أن يزيد بن بنوس كيا بيكال كلفان بدال وني قال دخلنا على عائشة فقلنا تمن من عائشة رضي الله عنها غاريها بداية تيموه أدي النبي موه يا أم المؤمنين أم المؤمنين أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كباه نبي صلى الله عليه وسلم أخلاقك نوتا منافذة تمنى من الصفة الدفاره نبي أخلاقك كباكم كباتو نبي صلى الله عليه وسلم أخلاقك كم يكس كلفانك أي هوريها كم يكس إم كوريجا هنوا بيكلك أخلاقه كم صفة بريس كم إم كوريجا هناني رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يفوق قالت كما دين النبي قالت كان خلقه القرآن كليك فانو كي أخلاقك أي قرآن منافذة تبامه النبي كي أخلاق بلن بين وجه قرآن كي واش قرآن كي يوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي أخلاق دين فوق بدال وني تقرؤون سورة المؤمنين تبامه مؤمن سورة كي وانه قالت كما دنا في اقرأ كيواشي قد أفلح المؤمنين قد أفلح المؤمنون مؤمن كامياب وجه دنيا فونا المؤمنون صفتك هنغوسا كيوا بدالوي الذين هم لفروجهم حافظون ميهمايا ميهنا كي ميهن فرجتك ركات روامن ميهمايا كيوا بدالوي قالت دنيا فودن كان خلقه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نبي صلى الله عليه وسلم خلقك ميتانغ عائشة رضي الله عنها بيان كدبني ورم مهم واكي مثال متامي تي بيان كدب فمؤمن سورتك اي هم كان مثال اك معنى كي تبامه رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاقه بلن بين من قرآن كيواش قرآن غا هيو كما كامر كفيا كما كلفان مفرهم قربان كلفان اخلاق
kawan duruma amru kurabba fatiyamu ekamaku em fortama em rangala duru heliwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala muhimmu nuguta mitanga harmenna aisha radhiyallahu anha ge mi riwayatun ekigente ei kiriti qur'an kiyawa iruga e kiyawan jeheni egen hidayat libigannan kan hama ekane mujarrad hama ekane kiyawa kiyawun nun kan echeki e kiyawa fa ege maana denegane fa en amal kurun kan ege muhimmu kan bayan kottinu kan ehenne mesmiyado angol menge terega amme foti muhimmu kama kan hedi foti kiyawun aisha radhiyallahu anha vidalani qur'an kiyawa sha akhula gurangala beno manya ekive kiyawa fa ya medu visna fa amal kurumattaka eme hasan al-basri radhiyallahu anhu rahimahullah vidalwani unzila al-quran liyu'mala bihi qur'an bawale vuni en amal kurash fattakhadha an-nas tilawatahu amalan fa ya makashor miyadu mistakun e qur'an amal kurumaki ei kiyun kamuga hadafi e qur'an ege benu kurumaki mate en amal kurumaki ei hama ekani kiyun kamuga hadafi ege ule buni gotaka ule kanno eh bay faruga warar riti ko gurwan kiyawa mihun gurwan ga waram mati mihun ka miskitu ke jamaat එක කරස්නාද එහෙම කුර්ආන කි හැම එකන් කියුමන් ඔන්න ෆොතෙන් වාහකයි කියාහෙන් මීහුන් ලියෆොන්න වාහකතක දෙන් හොන්න එහෙන එහෙන් එච්චස් කියාහෙන් කියාලා එච්චෙන් නොමේකි ඒක හොන්න කුරීගේ උම්මෙත්තෝගේ වාහකතක මිහෙන් කියාලන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බාවාල විචින යන් අමල කුරමට්ටක باوال بافا وايتكيت قرآن ما الله سبحانه وتعالى وهي قربافني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ابا ميهنكي اي ابا ميهن فدون ميهنكي اي تي حق غتوغ كيبي ميهن එම ඉල්මරි විදාවන හක්කෝ ගතුග කියවුන්ගේ මුරාද වන්නානේ තින්කමේග හාසිල් වෙජ්ජා එයි ඒ තිරංගල කියවුමා ඒ කුරවා රංගල කියවුමා ඒගේ ඉතුරුම් එයා මේ දුරංගල විස්නා ෆිකුරකොන් හෙදුමා එන් අමල කුරුමේ ඒරෂේ හක්කු ගතුග ඒ කුර්ආන් කියවි කමුගා වාන එම මිතාංගා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ මී රිවායයි මුස්ලිම් ගේ රිවායතුගා අයිස්සවනි හැම එකණි mi lafzu kana khulquhu alquran ekalege faanuge khulqu akhlaga ki ay qur'ane mi riwayatu ga iturwe ngaiswani ege misal minon kantatte ve sunnana misalaka furqan suratu ge me fahuba ga isonnan ibadur rahman ge sifata rahman wanta ilahu ge awtakun ge sifata migen komme sifay ge emme kuri ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna mige kuri ga bay riwayat tamane algon men kiyawa fa nabiy sallallahu alaihi wasallam mige kuri duwa ga hadis gaiswa nabiy sallallahu alaihi wasallam madina ga aden evonu iruga emme furtame kalefano ekama gosori e kalefano kerun terika mane ki komme rivati sife ge emme kuriga honnawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama egota suwarge ga holwerenge sifaya adi hujurat surat ge saysabe mu'minun ge sifatake migen komme sifaye ki wes ei ekamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme iskon honna bekar الإمام البخاري من رواية جنوا فامي بني رواية أخلاق دبوا من يدي دعاء كورن نعجن منو بابوكا بنا بلوني كيرت القرآن نجا ميكوتن أمر كربا فواتيه ربي زدني علما دعاء كربا علم دبوا من الدعاء كربا أمر كربا فبابي رواية هيو عمل تكورم بس أمر كربا فهم الدعاء مهم كم ميجن كم مسورك ده واتي بن وتفاده كم كدليل كرات الإمام البخاري مبابوكا مواهكا جنوا فامي أدنى فوق الإمام البخاري جنا فوني باب ليس المؤمن بالطعان مؤمنك أي إتشي كيا ميهن نادمان إتشي قوا ملي ميهن النونة مؤمنون كصفة النونة ميهن نادمالن إتشي بونه إتشي قوا هديه ترباس بونه ميهن دكورا كهلوا كميهن نقوا تعونو كمانة كي أنا ميهايا باهوك قطن حملا دينوني eyena dakkollan kam gaawes enad man echiki kam gaawes ghiba bunun kam gaawes ena maramay kurun kam gaawes migen huriha bay mige terya wannan hadis mitanga mi babu gennawa fani ham milafzun hadis aisabe mitanga nafiko famyoti mu'minekkan ebahi enage mu'minu furihama mu'minaka wun nafiko famani enage aslu mu'minunge aslu sifa nota enage aslul imanuge aslu gos kafara ba wahake no वाजिबु वेगें फुरिहम कुरंग एना जेहे ईमान कम फुरिहम एनुवाने मी खंतत्तंग एना गागा हुरिय खाए एबाह का बयान कुरमट्टका मितांगा इमाम अल बुखारी मिवाह का गेन्नवा फरमने मी बाबुगा
ta'unu kurun nuwata ichikiyum annani mihaka behe gotun mihaka dimalan ena nubakamuge bahen ena raddu kurun miya gulun huri bahen hama fahatun e baade mikama huri babe ves ei la'ne dinumaki ei mihunna badu du'a kuru ta'unu kurumaki nuwata mihunna ichikiyumaki enage huri nubakamen nuwata ena nuba bahakum muamalatu kurun nuwata nuba bahen ena bunun ichikiyum malamai kurun la'ne dinumaki ena mige macca badu du'a takurun Allah ge rahmatun durkurashe nuta ifaden du'a kurun ema mi dekan takavves aisrani mi mu'minunge sifaye nun kamuga mi babuga Imam al-Bukhari furtama gennawa famani Salim bin Abdullah ge ariho riwayat Salim bin Abdullah ki Salim ki ay Abdullah bin Umar ge dari kale bodo tabi be kalen ilmu weriye Abdullah bin Umar ge dari kal Salim vidal wani qa ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qatta timanna dari fulo me bulani bappa ge wahaka duwahak westimanna adenahame Abdullah mihaka dimalan ecchihi kiyade duwahak wasadnahame laisa insanam emme insanakam menuwi istisna korevi emme fahare mikan hinga dia maneki emme faharaku menuwi timanna adenahame bappa Abdullah duwahak was mihaka dimalan ecchihi kiyani kosh emme faharaku menuwi mitanga laisa beenuko famatti na istisna kuran kan egeni ibnu abi dunya ga riwayat ga isani qala illa marratan emme faharaku menuwi adi shu'bul imanuga aisave ei kihine vi kamekkammes ei ekalege faanuge ingulno khadima kuri kamaka hama hakku kamaka ekale fana beleve haggu kamaka kame kurima ekale fan lawne dini den yafahuga lawne devuni tivegen e alu kujja minivan kore minima mikan higi umurun efaharuga egen dalil kurane Abdullah bin Umar ga akhula gen none e lawne dinumaki emme faharak umurun higi mitage bohre waram muhimono gutay Salim e darikale Abdullah ge dari Salim vidalwani bappaya behe gotun bappage faratun duwahak westimanne nudekke mihakad mecchi kiyat mi tarbiyatuge emme mati darajeki amalun ekan dekkun bappage faratun timanna men duwahak wes nudekke me mihakad himalan ecchi kiyatane enes miharu kihenebani bappa abi mihadi mala darin kurimati ecchi kiyani මෙතින් අදි ආමෝ එහෙනෙන්න ඕනේ ගායිලාගේ මීහොන්ති බප්පා දරින් කුරිමති ගත් අබි මිහාදි මේ චිකින් අබි මිහා ෆිරි මිහාදි මේ චිකින් මේ හදීස් තවක තෙරේග මෙන්නේ එව්වස් වරක අබ්දුල්ලා විදාල වනි සාලිම් විදාල අබ්දුල්ලා දුවහකුස් බප්පා එබහි බප්පා දුවහකුස් චිකින් කාඩුනස් නහනරහමෙ එම ගායිත්තිමාගේ මීහොන්නා අදි එනෝමස් මීහොන්නා බප්පා මයින් බෆෙන් චිකියාතම් ෆෙනුමකි එයි දරින්න ලෙබේ වරක් බොඩු awara dera nikameti kamenge darin akhulaga warab bodan asar Quran e kudin kurimati ga maimba fain zuwab kuruma adi maimba fain balfaharuga enage maimba fain nge becchi kiya darin kurimati mane ki darin kurimati enage maimba fain e kudin ge mama kaf kiha nuba akhulaga e kudin nei das koddeni he mitanga Salim vidal wani bappa duhakus mihaka dimalan ecchi kiyane ko timanna men adenna hame laane den ko timanna adenna hame emme faharaku menuwi kihawaraka bappa dariyaka ikongulene emme faharaku wes ecchi kiyade na hame ema migotan ecchi kiya kamuga wanama mi darin kurimatiga mi akhulago mehna dakka kamuga wana mi konkahala tarbiyate mi kudinna mi deveni mi wara boda visnalan jehe kame wara gire mujtama'atoga hinga kame mi darin kurimatiga mi hunna tima ecchikiya kiriya mi heku deke hinhamanu jehera ena tima ecchikiyan varana mi hadis takoga mi asaru takoga mi annani mi islami akhlaqe tere hingmene kame nun kam bayan kurmatta kame wahakata mitanga gennawa fani bai faharuga ecchikiyum bain aila toga darin kurimatiga eba ecchikiya deenavs sunnata nabi sallallahu alaihi sunnata din ekudin bodwe gannar kon deenakan lobi qur'ani e sunnata tababe ule yang amalu kuramun anna mihunna tafatu bastar raddu kore den efo beno ekala ekudin rangalo mihen gotuga tarbiyatu wen anna kine ekan hingi gan
adin efuga mi riwaya mita gennawani efuga wakana salim يقول سالم vidal be ham appage ari riwaya kon Abdullah ibn Umar vidal be قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حديث كرفيه لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا مؤمن كان يكشيغ ما كمن نونه لعن الدم هيغتو ينابومه كوريكا اسمنا يقول لعن الدين ما كي اي بددوا كورون اي rahmatun dur kore fame la'an li fame ke me ka la'anate wen me ka la'anate migota bunun ei mu'minun ge sifai nune e bai furihama mu'minun ge sifai nune ei ki mu'minun ge sifata ge terega himene kamen nune ei ki ege idikol mu'minun ge sifai ki rahmata kuluna waga terkwa maaf kurma mi mu'minun ge sifai ki mu'minun ge sifai ki ema mu'minun emihun roliyanna hiduga migotan amal nukurane mu'mina ka detere emena dua konna hatan bay salafunge bekelun garihum bay ajab kurane wahak tan aisabe mihe ko de rule isi yam ruliyanna kame kurima barakallahu fik allah tiba baraka hiyo dua kurakam ruliya isken echi guno goa adi ena lawne dinoge badar hiyo dua kurakamuga salafus salihun garihum aisa wani adenge foga al-imam al-bukhari gennawa fami wani مباب غيتور حديث اسفل جابر غفان غاريهم جابر غفان ودال وني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفه ان الله لا يحب الفاحش المتفحش الله سبحانه وتعالى لو بدي نغنوي فاحش بس ستر ميهن دكه فاحش نو بس نوت نوبا بس ستر بس منا من دكه الله سبحانه وتعالى لو بدي نغنوي ادي المتفحش المر مدا متفحش के माने की गस्तुगा हडी हुतुर वाहक देखु गस्तुगा माने कि आम कमकानुला वाहक देखु हडी हुतुर वाहक देखु में सही अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोवडी गन्नवा कमेनुने आदि गस्तुगा एकं खुरुम किवे सही अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोवडी गन्नवा कमेनुने वला सय्याह फिल अस्वाक आदि बाजार तोगा अडुगद को वाहक देखु से अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोवडी गन्नवा कमेनुने अडु हर को बाजार तोगा वाहक दक्का हिदुम किवे एस अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोवडी गन्नवा कमे नूने ए मितांग मुराद की बयान को फमनी फाहिश मुराद की हडी हुतुर बस बुन हुरिहावत तरगे बस तेगे तेरे वन्नान ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला लो बिकुरबा कमे नूने अदिन फालिमा अल बुखारी तुरब हदीस बस फले मितांग मी गेन्नवनी मी बस फले रिवा को बाफनी आयशा रदियल्लाहु अन्हा गारी रिवा वेगमनी विदालवनी रावी विदालवनी इन यहूदियन अतउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हंग आए यहूदीन तके यहूदीन के जमात फकाल ए तो का नवाफिए मुनफिए एमे मुनफिए अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम नन्नो अस्सलामु अलैकुम लाम खंडालाफ अडवा मी हुना रंगल नुविस्तेने अस्सलामु के माने की मरहुट्टे कलिया तेबाने मरहुट्टे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी हुंगा इसमें सलाम करूंगा बदलेगा मिगोता बुननी सलाम के माने की सलाम कंदिनो मी लामो उनिकोल्ली मी बदलवा अस्सलामु अलैकुम मरहुट्टे बद दुआयक एम्मे अकुरे बदलुगे मी बदलुवी मुली कलिमागे माना हेयो कम कंगे दिकुरा दुआयकुम बद दुआयक बदलुवे एम्मे अकुरको ये एम्मे अकुरको मी बदलुवी हिंदुगा आयशा रदियल्लाहु अन्हा मी विदालवनी आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदालवनी हिंदु आयशा रदियल्लाहु अन्हा विदालवनी व अलैकुम आदि कलेमन्न वेस्मर हुट्टे आदि कलेमन्न वेस्मर हुट्टे देवरकुम फुद्दे नलवा इतुरकुरवनी वलानकुमुल्लाह आदि अल्लाह के लावने कलेमन्न हुट्टे व गज़ब अल्लाहु अलैकुम अल्लाह के कोफाते बामे कलेमन्न हुट्टे एंदु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान महलन या आयशा ए आयशा मैं तेरी वास अमिहारू मितांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरा मुहिम इरशाद मितामि देबनी एमे फरता मिवाहक मि देक्की कोंबे यहूदी आदि कीवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद दुआ कुरी एकशीगे में आयशा रदियल्लाहु अन्हा विस्तुनी हग्गुबई केलवने मिमिहुन नकी एमे कमना मि गोत देन्ने मी एकले फान मि हदीस कुरवनी महलन हाम जेहेशे ए आशाए एगे माने की අවසර නුගන්නාශේ আদি මිබස් බහුන් එබ ගෝවාලවා කෙත්තෙරි වාශ කංකමග අවස් නුගන්නාශ මිතා වර මුහිම් නබබ ඉර්ෂාද මිදෙවණි ඒ ඉන්සානුම් එමිහුම් බස්පුණු මේ කුරින් හමජෙහෙලු නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද දෙවණි
ruliyaisgen bahe bunume kurin hama jehilash hama jehilima kihine memani era den enage nafsa fursat onnane ena buna bahaka detere visnan evves hama jehuma ka nula bunavijjiyam den dulun nukunnani bunan nujehe bastake e nabiy sallallahu alaihi wasallam ita irshadu mi devani hama jehilash den efo ena buna bahun den rangal bastake bunavida hulliyakan hama ruliyanna wagutu bas nupunashe hama jehilash mika mista mitanga Aisha radhiyallahu anha Nabiya sallallahu alaihi wasallam irshadu mi devvi yahudin take dekki wahake yahudin take de adi kike emin buni emme nuba basta gotere bahe maruhutte badu duwa ekuri denne kammisna muslimaka dimala kihene echi bunane hire muslimaka dima echike bunani adi emihunge buni bahakiව sei wara emme nuba bas tagoterem bahe nabiyakan adi bunun Aisha radhiyallahu anha ekamanaga firikalon furtama kamaki nabiy devana kamaki kamanaga firikalon timmana kamaki mikam migota kuri yahudin take eya ekuves nabiy asas hadis kurapani madu velash den kine baana adi muslimun na de tere hamarhuliyan na ko farko echigo aden efoga vidalwani hema adi muslimun adi gaattimaga mihun kaariwa warakan abin darin ruliyanna koen faraka ichikuwan vejje kine baan mita nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudin take wahakam ei adi dekki wahaka ki ei emme nuba wahak aden efoga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani hama ehame rangalan Aisha radhiyallahu anha is mukhatab kurabvi hadis kurabani mahlan ya Aisha hama jeheshe ya Aisha عليك بالرفق كما نافني ما دماتر كمان وإياك والعنف ركعت رواه هاروكشي كمان ركعت رواشه والفحش باهك دكم هتر بس بينهم كورم ركعت رواشه قالت كما هندوك دنوا فيه أولم تسمع ما قالوا كما هيوي رسول الله صلى الله عليه وسلم engi fulun engi wada nugatiye mihun bunich assalamu alaikum muni kama she kale fana hi kori kale fana adu niwe he mihun buni wahaka ehin dukan nabiy sallallahu alaihi hadis koroni qala awalam tasma'i aw lam tasma' ma qalu awalam tasma' ma qalu qala ehin nabiy sallallahu alaihi hadis koroni awalam tasma'i ma qult kamane adu niwe he timan kale fana denne wahaka den kale fana hadis kora radadtu alaihim timan kale fana emihun raddu devime emihun raddu devime wa alaikum ekani kayfana vidale hamay kani wa alaikum kalemen navesse ekayfana vidale basfulaki hamay kani wa alaikum kama Aisha radhiyallahu anha ituru kurevi Allah ga launa ta kofaya kalemen hotte ituru bastake genai ekantattaka ekayfana inkar kurevi iruga aharme muslimun ekakone kakadiman ichigon kihinen adi kihinakun inkar kureven adi evre kari gaat timage gaakkam boduwa warakan ichigon kakone kakka bain aile tawwa aile tawwa abadu ichigon deme fenos abadu ichigon timage mehune ichigon ge mihe ko settigo hussechi dima hama kame dima waera hadi hutur basbuno nuru hebe bastakum wahaga dekkam peru mi islami akhlaq mu'minunge sifatake nune mitanga mennani mu'minunge sifatake nune den abiyasas hadis kurawani fayustajabu li fihim timan kale gfana ijaba kuramne mebana wahaka wala yustajabu lahum fiya enas timan kale gfana mede mehbane wahaka tan Allah ijaba kurabay ema mistakunna detere basbuna eruga heo basbunash echi nukiyashe taunu ko mihuna adma echi kiyomaki ei mu'minunge sifay nune mu'minunge sifay nuka mitanga al-Imam al-Bukhari mi bayan kurmattaka mi riwayat mita zikr kurabafa mi wani hadis al-Imam al-Bukhari mi babuga itur hadis wasfule gennawa fabe Abdullah garihum Abdullah ibn Mas'ud garihum kalifan vidal wani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurevi laysa al-mu'minu bit-ta'an mu'minun naki chikiya ole bay nune ekakone kakadi mazwab ko chikiya bay nune wala la'an adi laune di bay vesnune har ta'unu kurmaki chikiyumaki e mihaka behegotun enage nubay kamuge khabar dinu chikiyumaki laune dinumaki na baduwa kur mi mu'minuge sifay nune wala al-fahish adi fahish kantatta kura bay nune ki fahish amal ta kura bay nune wala al-bazi adi fahish waha kadakka bay vesnune mis mu'minunge
sifaye nune mu'minunge akhlaqu tere himene kamen nune laysal mu'minu tang muradaki iman kamuge aslu ena kiben netida wahake no furihama mu'minun wajibu egen era furihama kuran jehe mu'minunge sifatak furihama nokure hadis al-imam al-bukhari ituru riwayaten athar mita gennawa fe abdullah ibn mas'ud gari kalefan vidal wani al-amul akhlaq al-mu'min al-fahsh emme malama libegen wa mu'minunge hunna akhlaqu tereng emme malama libegen wani huturu bas bunume nuba wahaka dekkume eyye mu'minunge teremme malama libegen wa akhlaqaki manake emme nuba malama libegen wa akhlaqu terege himene kamake ei مفدهم بنو هذا يفعل الإمام البخاري مباب إموالا فوني محمد بن عبيد الله الكندري الكوفي قاريه الرواية فرواية كلفان بدار وني كلفان بابا قاريه الرواية كربا قال سمعت علي بن أبي طالب سمع تمن كلفان علي بن أبي طالب بدار وني يقول كلفان بدار بيه نبي بدار بيه لعن اللعانون لعن الدمي هن لعن اللي بيجنبه معنى كي ميهن لعنة تنجد دعاء كرا ميهن كي هدو ميهن الله لعن اللبان بيك إيه معنى كي إكان حقنا ميهن لعن الدمي هن مدو ميهن شيء ردواني لعن ردواني قال مروان رابي بدال وني الذين يلعنون الناس ميهن كي ميستكون لعن الدم دعاء ميهن معنى كي مي كقواني كقال لعنة تجي بس بنا من دامي هن ميهن الله سبحانه وتعالى قيام الدو لعن اللبان مثل دنيا لعن اللبان بس بعد دعاء بس بنا ميهون کے مچن الله سبحانه وتعالى لعن اللبان emi hisabum al-imam al-bukhari echi kiyun nange babu nimmafa den hama miya golon horitoro babe fattawa fani ei babul la'an ad-dinumge babu inshallah harmem den anna majlihe ge ba kuriya gendani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.